Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам бешімдікіді қаға бөлі мүлімат. Яңы формат Жұмқұреті COVID-19 бойынша туплашу фондын насыл кече. Иш адамлары 12 bin рубле қадар субсидияларны елде етежеклер. Қарасу базар бизнесмені ев апсынден азат етмеге ашық майлар. Қырымның меркези регионында аллерге көтнен насыл көрешелер. Ең яш алма бақчасы университетінің меқиязлы лейхасы оларақ Нейердеве қач терек ұттыртылды. Никита Небатат бақчасында әсе карлик сусам чечеклер açtı. Ғалибенің 75 елығына бағышланған парад Москвада июньнің 24-тінде кечірілежек. Владимир Путин Мудафа везіріне азырлықлар башланмасы ақында емер берді. Бессмертный полк юрышны есе президент июльнің 26-сына кечірмеге теклеф етті. Қатырлатамыз майыс 9 күні пандемия себебінден епсі меқазлы тедбірлер ләғу етілген ада байрам дистанцион шекілінде қайдытылды. Пандемиядан зарар көрген 25 бенден зәде мөсесе девлеттен субсидия әлдейтежеклер ортаве күчік бизнес саларының қадимлеріне 12 bin рубле берілежек. Ярмадада башқа дестек чарелері де бар, бұл кредитлер қайтырылуы бойынша мұдетлер сүрілуі адар. Мақсу система есе иш адамларға алчақ ставка әлі зайымлар берілуіні назарда тұта. Бұл мақсадларға қошмауларақ Жұмқұри бюджеттен 200 миллион рубле айрылды. Оператив штаб өз форматыны деныштырды. Қарам сәкенлеріне коронавирус бойынша мәлімат брифинг ярдымынен берілежек. Бүгін сақлық сақла везірі Игорь Чемоданов ве Роспотребнадзор реберінің муавины Дмитрий Крутиков месулетлі шақыслар олдылар. Топлашывның нетіжелеріні Султанесе Такаева біле. Коронавирус кері қайтмай кечкен сутка девамында да уч адам bu инфекциямен хасталанды. Бүгін брифингте более хаберны тек эко-спикер білдірді. Город Симферополь и город Алушта – это старые очаги, контактные по ранее подтвержденным очагам. Больные госпитализированы в условиях инфекционных стационаров. И второй случай в Симферополе – это гражданин, который прибыл из-за границы, находился на самоизоляции. На 10-й день был отобран материал, и у него положительный результат был зафиксирован. По результатам он был госпитализирован в инфекционный стационар городской больницы. Элек олғанларының сайысы да артты. Тек кечкен сутка девамында Жұмқұриетте 2 инсан вефат етті, 4 адам ағыр алды. Из 349 положительных на ковид продолжает лечение 186 человек в медицинских организациях Республики Крым. Один заболевший направлен на лечение в город Севастополь, это военнослужащих. Умерших 11 человек. Из них подтвержденный ковид у 3, причина смерти. Выздоровевших 151 человек. Сақлық сақла везірі берген мәліметқа көре коронавирус хасталарымен çalışқан епісі тибби хадимлер стимуляция парасына елді еттілер. Умумен бұл мақсатқа 59 миллион рубледен зияды ақча айырылды. За счет федеральных субсидий по 415 постановлению получили стимулирующие выплаты порядка 778 человек на общую сумму 13 миллионов 370 тысяч. По 448 получили выплаты 443 человека на сумму 23 миллиона 348. По нашему субъектовому постановлению получили выплату 1745 человек на сумму 25 миллионов 575 тысяч. Жұмқұриетте эпидемияға қаршы тедбірлер кечірілетік бір сутка девамында 60 инсан обсерваторға йолланылды. Олар Қырымға Русияның башқа регионларынан келділер. Тибби незаретте 2200-ден зияды инсан қалмақта. Султанесе Такаева, Миллет үшін. Қарасу базар махкемесі Олег Зубковның евде апсы төлівіні девам еттірді. Тайган паркның сайбыне геже саат 10-дан сабасат 6-ға жевден чықмаға ясақ. Қатырлатамыз Арслан Зәречіні түшлеген себебінден бизнесменге қаршы 2018 сенесі июль айында жинай иш açılғаныда. Бүгін Таврида трассасында юк машинасы янды. Қаза бүгін Сабарте Бақчысырай районын хан әлі көне яқын ерде юз берді. Етіп келген янгынжылар атешіні сондырдылар. Зарар көргенлер yok, қазанын себеплері белгілене. Ахмезжет районын Сарабыз көйінде шақси евнын темелінде, яғни фундаментінде арби едекні андырған шей тапылды. Бұақта құртаржыларға ерлі сәкенлер қабиратталар. Мевзунын девамы бізім левхамызда.
Fevkalade vaziyetler vizirliginin xadimlerini yangıcı ve polislerini şahsi evinin sakinlerini çağırdılar. На пульт связи МЧС поступило сообщение о том, что житель поселка Гвардейска, проживающий по улице Советской, при проведении ремонтных работ частного домовладения обнаружил предмет, похожий на взрывоопасный. Pirotexnikler territoriyasını sarıp aldılar ve yakın yerleşken evlerinin sakinlerini hafsız mesafege tahliye ettiler. Fevkalade vaziyetler vizirliginin kurtarıcıları o şeyini bron etilgen yedikler kiyip büyük çokuş yardımının 20 dakikada betondan kesip çıkardılar. Bu beton karıştırgan maşinanın parçası eken. От МЧС России по Республике Крым было привлечено 9 человек и 4 единицы техники. От полиции 12 человек. Kırım kurtarıcıları yarımadanın sakinleri ve musafirlerine ricanen müracaat ettiler. Patlay bilgen şeyler tapılgan vakitta derhal 101 ve 112 numaralarına kurtarı hizmetine telefon açınız. Selma Sablakimova, Sevilla Mimetova, Millet için. Кезлевде оператив хадимлер сахте косметика мақсулатны чекіп алдылар. Бұл четел брендлері деп сатылған шейлері Боле ешнен 5 ерлі сәкен ұғрашайды. Оларның кираға алынған квартирасында 270 нұсқа парфюм нөмінесі тапылды. Оларны Қырым текенларында сатмаға ниетлене еділер. Зарарның умуми көлемі 2 миллион рубледен зияде. Жинай иш açıldı. Bu işten uğraşkanlar 6 yılға жапсытыле білелер ve оларға 500 bin рублеге же пара жазасы тәнленмесі мүмкін. Қырымда июль айының сонында амброзия гөлі башлай, ләкин аллергияның себебі олған өсімлікке қаршы күрес шымдыден башланды. Ярмаданын чешет регионларында оны жоқ етмек мақсадынен тешкерулер алып барыла. Бұл от не қадар зарар кетіргенінің жиі сайва біле. Yeşil allergen osken yerine fotosunu çekmek ve osumliknin probasını almak. Bu keyik otunu yok etmek için birinci adımlar. Sabadan Ahmecit'te Rossельхознадзор Cenebe regionlara idarenin reydi geçe. Bundan son hepsi alınған probalar ekspertizaga yollanılacak. С карантинным растением отправляемся в лабораторию для подтверждения, что это карантинное растение. После этого нам dают заключение. Bu osumliknin ogunu almağı istemegen sahiplerge karşı memuri ceza tayinlenmesi mümkün. Onun için yerinin sahibi devlet xadimlerine müracaatına birden seslenmek gerekler. На территории Республики Крым было установлено карантинно-фитосанитарных зон общей площадью 328 тысяч гектаров. То есть нужно обследовать эти карантинно-фитосанитарные зоны для того, чтобы подтвердить, есть ли там амброзия или нет. Так как для устранения карантинно-фитосанитарной зоны нужно подтверждение в течение 3 лет об ее отсутствии. Bir bakıştan zararsız ot, lakin gerçekten bu pek güçlü alergiyanın sebebi olgan osumluktur. Karşıntı kozer kızarması oksuru bu meselenin tek bir kısmıdır. Ambrozia güllegen vakit hastalarının sahibi bir kaç kere arta ki otun çiçek tozu sebebinden sağlam adamlar bile ciddi sağlık meselelerine uğramaları mümkün. Onun için mütehassıslar osumlukның vaktinde yok etmek gerek değiller. Ну, дети, конечно, страдают, но я никогда-то от этого не страдала. Отекает, опухает, гортань опухает, пятнами покрывается, поэтому, в основном отек идет. Ambrozia ne kurgaqlıq ne de soğuktan korka ve mütehassıslar tarafından bakılmagan yerlerde yüzlerce hektar yerge jayılıp kete. Bu keyik otunu boş yerlerde, yol çetlerinde, azbarlarda ve ata parklarda görmege mümkün. Onun menfi tesiri çokça ata oktyabrının ortalarına kadar süre. Ahmecit Havalimanı yandaki tarla bütünley ambrozinin tolu. Birkaç haftadan son bu keyik otunun osumluğu meni boyuma yetecek. Ve bana böyle tüplerinin üstünde binlerce urluk açacak. Bu 40 yıldan son o da osebili. Ambroziyanın bütünley yok etmeknin çaresi yok. O pek tez darqala. Onun tamirları terin toprağa tap 4 metrege kiren. Çeçek tozu ise yelnen beraber yüzlerce kilometrege uçup darqala. Cumhuriyetimizde ambroziyaga karşı kureş yıl alıp barıla. Kommunal hizmetçiler Mayıs'ın sonunda ellerine ot organ aletlerini alalar. Ama karantinli osumlukның kureşinin en doğru yolu bu elnen onu yok etmektir. Çünkü osumlukны tamirinin çıkarmak gerek. Naciye Sayeva, San Ibragimov, Millet için. Қырымда 300 тоннаға яқын желек жиылды. Bu vaqta vezirler şurasının res muavini көй қожалық veziri Андрей Рюмшин xabiratda. Yamaşını 100 gektar meydanlıqta ұстырелер. Bu keçken senege bakқанда 10%-ға ziyadedar. Bereket boyunca Kurman, Еді қою ve Бақчасарай районлары лидер sayılalar. Ciyuf kompaniyası Yarmadanın başqa regionlarında da devam etmekte.
Ярмадамызда Қырым Федераль университетіне Бақан агросанай колледжі базасында алма бақчасы құрылы башланды. 20 бенден зәде алма терегі бір-бірінден 1 метр ұзақлықта сычыла. Бөлеха мемлекетіміздің университетлері арасында ең бұйық олажақ. Терек сачылығында бізім мұхбірлерімізді иштирак еттілер. Трактор тоқтамаздан чалыша венді сачылған тереклеріні сувара. Эти 3 сорта высаживаются по 4 ряда в каждой сорта полосе. Таким образом, чтобы было максимально хорошее опыление. Қырым Федераль университетінің базасында олажақ суперинтенсив бақча территориясыны 4 қысымға бөлділер. Мұнда ең рағбетлі алма сортлары сачыла. Delicious, Gala ве Granny Smith. Олар бұзлатылған шекілде Ставрополия тарафындан кетірілді. Фиданлар бойлы траншеяларда бізім иклимімізге алышалар. Суперинтенсив бақча демек бұл тереклер бірі-біріне яқын сачылу вадыр. Қырым Федераль университетінің базасында 10 гектар ерде 22 биңден зияде фидан сачылды. Бөлелікнен бақча Русия университетлері арасында ең бұйық сайыла. Лиха әмелге кешірулевінде оқув мүссенің хадимлері ве студентлері иштирак етелер. Береберлікте бұл қадар иш 3 авто içinde бежерілді. Получаю знания непосредственно закладки нового сада, установка шпалер, посадка саженцев, разметка. Все это тут вот прохожу обучение. Бақча қомшы голден суарыла. Яқын ерде су олғаны себебінден мұнда дегер мейва берген тереклер асырала білем. Мисал үшін зейтун, енді бұл мақсады үшін теплица құрула. В прошлом году впервые в Крымском федеральном университете мы получили собственное оливковое масло. И по органолептическим, и по показателям объективным оно превосходит все основные оливковые масла, которые мы имеем в массовой продаже. Алма бақчасы Қырымда инновацион көй хожалығы программасының лейхаларындан бірідір. Биотехнология комплексы ве киберагрономияның лешіндеке меркезнен бір сырада топрақ ішенуінде пилотсыз учу аппаратлары қолланыла. Наша задача большая здесь сделать базу практик для студентов, чтобы они проходили, не выходя далеко, не отходя от аудиторий, проходили практику на промышленных предприятиях. То есть, соответственно, здесь, внутри университета, мы создаем свое промышленное предприятие. И здесь мы выращиваем не только яблоки и оливки, но здесь мы выращиваем будущих высококвалифицированных специалистов, которые сейчас так сильно востребованы для агропромышленного комплекса Российской Федерации. Терек сачылывы энді екінлене ята, бірінші берекетні энді екі бенге гірім учсенесі жимаға ниетленелер. Yüksek hazırlık rejimi sebebindен kurort mevsiminin müddetleri süreli. Bu haqta Yalta Memuriyetinin yolbaşçısı Ivan Imgrunt haberatda. Şerbaşı o'zining murojaatında evvelari ular may ayında yazga hazırlanıp başlaydı edi deb hatırlattı. Ama bu sene her şey to'xtatildi. В нашем городе живет 80 тысяч человек, а в курортный сезон большая ялтинская семья разрастается до нескольких миллионов жителей города счастья. Иван Имгрунд пандемия кері қайтқанынан Қырымның женебе ялысы мұсафірлеріні қаршыламақ үшін açılacaq деп шандыра. Fevkalade Vaziyetler Vezirligi Qırım sakinlerini tenbiyeli. Mayısının 27-sinden 29-cı Yarmadada yüksek yangınlı xavfi saqlanıla. Aeronizam Yarmadada aprelinin 10-dan berli devam eti. Ona binayen ormanlarga barmağa, ateş yakmağa, mesken evlerinin teritoriyalarında çöplük yakmağa yasak etili. Qurotni da yakmağa pek xavflı. Böyle tertipni bozganlarga 2 benden 400 bengece para cezası tayinlene bile. Ялта Небатат бақчасында сусам чечеклер açtı. Бұрынжыден эстафета карлик чешетлеріне keçті. Гибрид чечекнің 63 чешеті невбеттен açалар. Олар біздеріні аман-аман 45 күн девамында өз дүлберлігінен қувандырачақлар. Bizim vazifelerimizden burası dünya seleksiyasının çeşitlerini sınap bakmaktır. Biz başka memleketlerinden hem de Rusiyanın diğer regionlarından en zimanivi meraklı çeşitlerini celp etmeye tırışamız. Onlarını tez şekilde teşkeremiz, yerli şarayetke keliştiremiz. Olar Kırımda nasıl oskenini gözetemiz. Nikita Nebatat бақчасы более алчақ болу чоқ елық сусам чечекlerinin butun dünyaya belli. Şimdi kolleksiyada aman-aman 300 çeşit var. Шымдықыда қаға бойып haberler gelecek yayınımızны 21.30'da kaçırmanız. Hayırlı akşamlar.